Bebena penasaran anu mana kalah neceh cuy ya Kang Yadi anu bakar luhur urwakar eta cuma lintas penasaran mamane penasaran anu mana Kang Yadi ikan bakar jati luhur Dewa Pak Haji Midun Purwakarta gimana di kampus ayo Pak Haji Midun jati neceh di wajah ya sampai asal Abi bina penasaran mama penasaran poya mati Bandung mama ne penasaran apa ya poya Bandung kamasur apa Haji Midun jati luhur anu mana pahaosna teluhur kusadaya kagalang aturan papalengna muklas sejagat papalengna muklas sejagat anu mana pangaosna teluhur kusadaya kagalang sepuh jemurah kali naik Tanjung Baru nih angin laut di Tanjung Baru apalekna muklas anu mana mawa ombang nganter kena budak kasisi Soloyo nu darata bari mawa impian apalekna muklas anu mana juk-jukan
pasisir kali kota Karawang Haji Medona Jatiluhur tempat ulin bari ningal pamandangan kang jadi ikan bakar Jatiluhur tempat para wisata abibina penasaran aturan kapayan di Tanjung Baru nyampokan rasa keasli di Tanjung Baru nyampokan rasa kamu abibina penasaran di Tanjung Baru nyampokan rasa kadede mama adai apalagi muklas apalagi muklas terbangun angin laut di Tanjung Baru bawa ombak ngantar kala budak kasih nunggu darat baru bawa yang pria Pak Haji Midun Jatiluhur anu bager kan lagi anu bager di pasisir kamera kota Karawang tempat ulin bari dengan pemandangan tempat para wisata Pak Haji Midun apalagi dalam muklas anu mana payun apalagi dalam muklas anu mana di Tanjung Baru nyabokan rasa kasih di Tanjung Baru nyabokan rasa kamelang abibina penasaran di Tanjung Baru nyabokan rasa kadede mamangna penasaran di Tanjung Baru nyabokan rasa kamelang manuk kebudak bolong kuning si hadi adang-adang ora bisa godokan apalagi kamu kas kebayang-bayang ya impi-impi turun pipisan gini ngana pusaan hati Haji Medona Jatiluhur